İkinci hübbelaka ühebilü nehliga ondan direvşlik nehliga Акционерное общество водоканал Тыльтаныкытта конституционное соглашение төһөрсөннөр үһэбилүү нehliген ondan direvşlik nehligen лаасуннан иһеруннан хаачыгар туһунан үлеги тылууда олтумигар водоканал үһэбилүүгө телтарыян водочной станцияны техперевооружениялан тухпара оборудованиятын баран хаңактан уларакан туруран үлели хамны хижабыт 12-нче хүббе 5 жыллакка бу нехилек барда расунна хасылларыгар магистральные кольцевые сети водоснабжения тагдытын үлетин хаңлабыта о саха альтриттен подрядчик кыйын 2 жыл хүббе 5 хүббе 2 жыл үлелен bu iki nehirlik magistralni kursusundan öğrenbilir büte. Magistralni seyitbüt ustada ikkenler hobban 10 kilometre. 10 kilometreden 12 kilometre yuhabilü nehirliğe, 7 kilometre Andreyevske. İti magistralni kursu ustadın bulan tuharı 10 vodokolonka var. Rasu duboy bu yuhabilü Andreyevske vaktağa gelen uğularını kurduk. Nehirliğe muhtaç turlar. Etiyemede barı rasunu ihengedenton bu hayıngattan bulu biringetten öre vodoprovodka liyetneyde olun evet erkehınları vodoprovod tadına bulakatına zayakatın biren öre projek omotturan belimden ilesin hağlı kanada bu hağlağın lidadanını öre yol kolbağını üreler barallar zayakanı komiye durabıt o заявка хомулган те условия белгилерме ин угнос процедура через город Якутск водоканал бар документация бар это холбодан үттенгет бу юхевлю водозаборугар тиеңге тонда бие контролах тонда тиеңге заявка атын берге консультация хаха батаг основной электронный почтанан бягат диатероларынан бегиде хатына заявка бланката водоканал сайтыгар бар. Югославияга юхевлюга убопруга бараллакыл бите республика тараны хорор китте хорор арар. Мата бу билгеттен де бу расу кирен вақтан хелен да барана ханжабыт. Ден көнгөттөрдө нөм бары мусулбат бен хорохтар мусулбат болла. Муну уруна биле хайыңы бола жанар хайыңы төрүмө расуны күн мусим битен хана да барана бил. Мата биле расу бар булан у проблемата вакытка кайын делегатыгын туттар болбут. Рахырда төртө онаты Уйдентер олоқтарды болады. Дұрубия шөй бұлықта. Оны маттан жаса баранларын біткен өрінханы. Өстімандықтан дарсы үллән өсті хайдан ие болады.